Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Inkosi yamagcokama laphana wey'ngane zakwethu ithatha isinqumo sokuthi ihambe iyobhala lapha. Uhambile waya enkundleni yakhe yokuxhumana wafika wacela abalandeli ukuthi uyacela ukuthi bamkhethise ukuthi iyona yiphi-ke ingoma angaqala ngayo ayishuthe laphana music video. Abantu abaningi-ke enkundleni zokuxhumana bebasho okuningi bathi bayacela ukuthi akaqale nge-Home Alone. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena angabe kuthini owakuphawu ubona ukuthi iyona yiphi ingoma engaqala ngayo inkosi yamagcokama. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucela subscribe ucenzele nephela ukuze uzothola ama-notification njalo masipost ividiyo entsha.